Ka Petroleum Dealers Association Meghalaya Haka Nongialam jong Secretary uba Kennedy C. Khairim bar uba Anvil Lengdo uba Presiden kilat pensngau syikilat pathai kubor Hasilong Press Club halor ke Kynnoh Meghalaya ke Khleh ya ke Peniang Petrol naki Petrol pom ke badan hapok ke jela da ke boong bakane kamlong ke basisha haba ajingkran kini Nongialam kilong bakumba ke pau pajba hakilat pathai kubor bat social media badon ki kali ki bathe Peniang baki kali jungki Kim start show bat ya gane la depan Pynshai pajba nadu banai Februari arajar arpuar nak sarkar India lengba ke Petroleum Ministry ke balai thu bala Khleh bat at 10% ke ethanolin petrol Haga badai bat ke Shah Kynnoh badon ki petrol pom ki Khleh ya ke petrol bat ya ke diesel kumba pilai ki news item pilai di social media wat lagi kot khabar ki lami tinggi na kalian ka association ikwa ban Pynshai kundia ka bili bat kini how benai February mentosnan ka sarkar India lengba ka Ministry of Petroleum kala introduce ya ka we ka substance ka bagi khot ka ethanol ke kini ki ethanol kini ki ethanol kadai ka balashna na ki jingthul kum na upai na riu hadam na ki jintang jo ki jingthul ki ba ferment kum ba ferment ni ka kya da ka ba adi ki yeast ba ki we ki ingredients ba ki penmi ya kini ki ethanols ki kini ki ethanols kadai ka chemical compound ki khadika ka organic chemical compound ka bolong colorless ka bom donrong ka ba made flammables but hakani ki ethanol ya kani ki ethanol ki jukle ru ha ka ba ki pedon kam bansna ya ka kya ti how bna ba a mentosnem ka sarkar India kala introduce 4% ka ethanol ha ka petrol ti lada ka we ka oil tanker ka kit ka 1000 liter ka petrol kamun kumba khat arspa liter ka dei ka ethanol but kani ki ethanol 0.5% naka kadai ka kani ki ethanol ka observe moisture temperature kamun ka tan ya ka naka haw naka air ti hakani ki ethanol ka don 5.5% ka ti lada ka kali ka ba ka petrol pump ka bakit sipo kali haka sipna ka long lak no ndru po liter ka kan don hakata ka tanki jong ka petrol pump storage tank ni khon tu kanang reporter the manu belai kini ko kanang kiyo but kani ki ethanol haba ka observe ya ka moisture kamot ka tani ko makahi ka Khleh lang bat ko don ha kani ki ethanol kila don ki jing tha ana kalian jong ka Ministry of Petroleum sepang kali bagi kali jungki ki tangki jungki ki de golong ki bukhut kim de ban nara khandet ka ka don mix bat kani ka petrol ka bala Khleh ethanol kamut ka ka nang bon ha ka tu ka tang tikini ki berkhot ki ba ka sarkar India ka introduce ka bala kalian jungki nilai persya ka tu ka por national wide nilai persya ka India berkhoi ki dealers association nilai persya sepang kani ka introduce ki ethanol tendai nama kani ka de ka ba partai berkhoi ka pendon kam kum sekiri ki balak khamkiu kum ka America, Germany, England, France ba kiwi ru ki pendon kam ya kane ki thono sekiri ki balak khamkiu le hado 4% ru ki pendon kam bat kadon ka jungong ba na ka 10% ki la ban penkiu se ka 1% de se ka 4% ka di thono ka ta hado kata te ka ai ki jung toy ka ba yo na kane ki thono balai ka sarkar ka pendon kam ya kane ki thono ka bonin kong e jung toy ka longwa ka pendona ya ka todan naka daw jong ka pollution naka tadem kali ko pi kali muta ki ayat ki Bharat State 6 BS6 ni khat haga ba tadem kala duna ki kali diesel ki pedon kam bat ke urea kenang ba tu kali ka numi tadem syur de muta ki pedon kam ya kani ethanol nomor ba kani tolong smokeless kata ka bonim ko ba ka baar ka dor jong ka syom dor tang ko ba ndri ku sam teng ka siliter kan ba ka dor jong ko pnyang ka dai khandai ku sam teng ka siliter di kamut bijing pia kadai light ho tengka the light ho tengka na kasi liter ke company ke yo no daga ka wake petrol pump ka dia silap liter sibna kamut light ho la di kapne tuli ki petrol pump hari India kamut ki krur pesorka ke yo no ni kata ka di ba buat ka balai namanya kini lasna na bijing thung ko ki kamut pai riu hadam na bijing tang jo bijing thung
Karena penseluruh susu ikinong rep makin rep kambun ke production jadi kan kambun ke sarkar dan ke oil company ke tiap ikini jutung tegamut ke increase ke production kirus pak kinong rep kata ke advantage hari ke disadvantage pat kalong ba kani ke ethanol ke bala Khleh lang ba petrol nama ka don lada ke underground tank ka don lada ka tangki jo ke kali ka don Khleh lang ba kani petrol kanang bun ka bat kini kimi ki problem si bun Nilabu ya kini ta signboard ke information ya ki customer mo mangai ke kerja guidelines bertib di customer hangne loong ba as per government of India directive petrol now contain 10% ethanol as an environment friendly initiative. Motorists are advised to exercise care so that water does not come in contact with petrol. This may happen during routine car washing or during rain. Small amount of water is enough to attract ethanol in petrol and separate in a distinct layer. This settles down at the bottom of the car or bike tank. It will make vehicle difficult to start or give jerks while driving. We petrol dealers are taking extreme care in this regard, and the same is advised for our motoring public. Water found in the tank of the customer vehicle is his responsibility. Customer may check quality of petrol from the nozzle or the retail outlet, but we will be unable to guarantee after the vehicle leaves the petrol pump. Kani ka information brochure ke bang ni wa haman lagi petrol pump